Ndagushimiye cyane wakomeje kwa natwe wakomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. Uradukurikira ku rubuga rwa M247 TV, ukadukurikira kandi ku muyoboro wa YouTube. Nizeye neza ko aho uri rero umeze neza, uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ngo ikaze muri gahunda z'amakuru yacu, amakuru akomeza kugenda avugwa. Reka nkubwire ko umuryango wa Sergeant Major Robert Kabera werutse guhunga ubutabera akajya muri Uganda, wamaze kugira icyo utangariza itangazamakuru, wamaze kugira mu by'ukuri icyo uvuga kuri uyu umugabo. Wamaze rero mu by'ukuri kwamagana ibikorwa bye byo gusambanya umwana w'imyaka 15, umusaba kwishyikiriza ubutabera aho gukomeza kwambika isura mbi igisirikare cy'u Rwanda yabarizwagamo. Mu gitondo cyo ku itariki ya 21 Ugushyingo 2020 nibwo hazindutse hakwirakwira amakuru yuko hari umwana w'imyaka igera kuri 15 bivuga ko yasambanyijwe na Sergeant Major Kabera Robert, wamenyekanye muri muzika nka Sergeant Robert. Nyuma igisirikare cy'u Rwanda RDF cyahise gitangaza ko cyatangiye iperereza kuri uyu musirikare wamamaye nk'umuhanzi kuva muri 2009, akora indirimbo rero zirimo nk'iyamamaye iyise Impanda, ndetse wari n'umwe mu bagize itsinda rya Army Jazz Band. Nyuma rero y'ibyose muri rusange yaje kugirana ikiganiro gikomeye cyane n'ikinyamakuru cya Daily Monitor avuga ko ari mu gihugu cya Uganda. Hanyuma rero umuvandimwe wa Sergeant Major Kabera akaba yamaze kugira icyo atangaza, agize ati turamusaba kwishyikiriza inzego z'ubutabera akareka gukomeza gusiga isura mbi igihugu cy'u Rwanda. Ati umuryango we wavuze ko ibyo yatangaje ko ari ugushakishwa ku zindi mpamvu atari ukuri, ahubwo ko ari ibinyoma, ari guhimba aharabika igihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Sadi Ngabo bahuje se yagize ati twe nk'abagize umuryango twamaganye twivuye inyuma ibikorwa bigayitse byo gusambanya umwana we, hanyuma agatoroka ubutabera abeshya ko guverinoma y'u Rwanda iri kumuhiga ngo kuko ari mu muryango wa Rwigema. Ngabo yakomeje agira ati Robert, nanjye duhuje data, icyo nakubwira nuko nta hantu na hamwe duhurije isano na Rwigema, nta rero gukomeza gukoresha iryo zina akingira ibyaha bye. Yasabye rero umuvandimwe we kwishyikiriza inzego z'ubutabera ako biteye isoni akubona Robert ahitamo rero kubeshya. Yagize ati kuba umuvandimwe wanjye yahungira muri Uganda nyuma y'ibyo yakoze ni amakosa akomeye cyane, umusirikare yakwiye kwishyikiriza ubutabera, ibyo yakoze bihisura mbi igisirikare ndetse n'umuryango we. Mu kiganiro rero aherutse kugirana na Daily Monitor, Sergeant Robert Kabera yavuze ko yatorotse ku itariki ya 18 Ugushyingo ari kumwe n'umugore we, yinjira ku butaka bwa Uganda anyuze mu nzira zitemewe mu mupaka wa Kagitumba, ngo yasize mu Rwanda abana be bagera kuri 3 bakuru n'uruhinja rw'amezi agera kuri 7. ngo ubwo yavaga mu Rwanda yajyanye n'urwo ruhinja, gusa ageze ku mupaka wa Kagitumba mu nzira ngo yagombaga no kunyuramo asanga harimo amazi, afata umwanzuro wo kuruha abagira neza kugira ngo rutarohama, arusiga mu Rwanda, atyo akomezanya n'umugore we. Siwe musirikare kandi wa mbere ikindi nakubwira wo mu ngabo z'u Rwanda utangiye gukurikiranwaho ibyaha agahita atorokera muri Uganda, kuko hari n'abandi nka Lieutenant Gerard Tindifa watorotse ku itariki ya 18 Gashyantare, ndetse ni nayo nzira Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya banyuze mbere iyo kujya muri Afurika y'Epfo, bishimangira uburyo rero ubu gihugu cya Uganda cyemerera kuba ikiraro cy'abakekwaho ibyaha mu Rwanda, ikabaha ubuhungiro, abandi ikabafasha kubona ibyangombwa bituma bajya mu mahanga bakifatanya n'imitwe y'iterabwoba. Reka nkubwire ko muri Gashyantare 2020 u Rwanda na Uganda byasinyanye amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha yasinyiwe mu mahanga mu nama yahuje abakuru b'ibihugu 4 igamije kugarura amahoro n'umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda na Uganda. Ikaba yarabereye i Gatuna ku mupaka. Aya masezerano kandi yarakomeye cyane kuko u Rwanda rushinja igihugu cya Uganda gucumbikira abakekwaho ibyaha binyuranye bahunze ubutabera ndetse no gukingira ikibaba ibikorwa by'imitwe igamije kuruhungabanyiriza umutekano, birimo iby'imitwe ya RNC, FDLR, Runana ndetse n'ibindi. Ikiri kwibazwaho rero muri iki gihe ni ukumenya niba koko Uganda izayubahiriza ikohereza mu Rwanda Sergeant Robert Kabera ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana yibyariye, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma rero nyuma navuze ko igisirikare cy'u Rwanda cyaje gutangaza yuko cyatangiye iperereza kuri umusirikare wamamaye muziki nka Sergeant Robert kuva mu mwaka wa 2009, akora indirimbo zitandukanye ndetse kandi zagiye zinakundwa. Nyuma rero y'iminsi 2 atorotse cyangwa se buri birengero, Sergeant Robert Kabera yaje kugirana ikiganiro n'ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda, yemeza ko ariho yatorokeye ndetse ko asaba iki gihugu kumuha ubuhungiro. Yavuze ko ibyo gusambanya umwana we ari ukumubekera
ahubwo ko hari izindi mpamvu za politike zibyihishe inyuma. Magingo rero umukobwa we aracyari kwitabwaho n'inzego z'ubuzima nyuma yo gukorerwa ibyamfura mbi nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Uyu muvandimwe rero witwa Sadi Ngabo uhuje se na Sergeant Robert Kabera akaba yamusabye ko yakwishyikiriza inzego z'ubutabera kuko akomeje mu by'ukuri kugaragaza cyangwa se gusiga isura mbi igihugu cy'u Rwanda nk'umusirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda wakoze icyaha yarangiza agahungira mu gihugu gituranye cya Uganda. N'ubusanzwe ni igihugu navuga ko kidafitanye umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda. Ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'u Burusiya busaba ubundi buserukizi bw'ibihugu bya Afrika muri ico gihugu kungurunani mu kwamirira kure ubwicanyi bwabaye ndanse mu Burusiya ku banyeshuri b'Abanyafrika ahanini ku Barundi. Ibiri mu rwandiko ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka rwasinywe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa11 uyu mwaka wa 2020. Userukira Burundi mu Burusiya Eduardo Bizimana yandikiye Baba Saleh Mohamed umukuru w'aba ambasaderi b'Abanyafrika muri ico gihugu. Bizimana amusaba gutuma ko inama yihuta y'abo baserukira ibihugu bya Afrika kugira bahanahane ivyiyumviro ku bijanye n'umutekano w'abanyeshuri b'Abanyafrika bari mu Burusiya no kugumana imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bya Afrika n'Uburusiya. Ambasaderi Bizimana avuga ko ibi abisabye inyuma y'igandagurwa ry'abanyeshuri batatu b'Abarundi mu Burusiya bibaye mu kiringo cy'umwaka umwe gusa. Muri Afrika kandi abakozi bakorera amashirahamwe y'abagira neza bavuze ejo ku munsi w'Imana ko ibitaro by'Mekele kumurwa mukuru w'intara ya Tigre muri Ethiopia byakihaniwe n'ibikoresho byo kuvura abakomerekejwe n'intambara. Bishikirijwe inyuma y'umunsi umwe umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia atangaje intsinzi muri iyo ntara kandi n'igisirikare ciwe kivuze ko kigenzura ako karere. Abategetsi ntibaremeza nimba hari abasize ubuzima muri ico gitero cyo ku munsi wa gatandatu, ariko ishirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge ryavuze ko ibitaro by'Imekele bikenye ibisaho byo gutekeramwo ibiziga by'abapfuye. Abanyagihugu muri leta ya Borno muri Nigeria ejo kuw'Imana bazindutse bafuba abarimyi 43 bishwe mu gitero gikekwa kuba cyakozwe n'intagondwa z'abayisilamu. Abanyagihugu bavuze ko abagabo 30 bishwe baciwe amazosi muri ico gitero cyatanguye ku munsi wa gatandatu mu mihana y'Zabarmari mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno. Bavuga kandi ko hari abandi bantu bashika 70 bafitiye ubwoba ko baba barishwe. Ubwicanyi nk'ubwo bukunze gukorwa n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram canke ishami ry'umuhari wa leta ya Kisilamu rikorera mu ntara ya Afrika y'Uburengero. Perezida Muhammadu Buhari yarateye ivyatsi ubwo bwicanyi yongera avuga ko igihugu cyose kibabaye kandi kigandaye. Hano muri Amerika Perezida yatowe Joe Biden yarungutse ayandi majwi 87 muri leta ya Wisconsin mwiharurwa rishasha ryarangiye ejo ku munsi w'Imana bica bituma arusha Perezida Donald Trump amajwi 200,000 muri iyo leta yo hagati mu burengero. Umurwi ujejwe ibikorwa byo kwamamariza Trump warishe miliyoni 3 z'amadolari kugira hasubirwemwo iharurwa ry'amajwi 800,000 mu bisagara bibiri bigwiriyemwo abademokrate arivyo Milwaukee na Madison ku murwa mukuru. Trump yarize kuzotahukana amajwi 10 y'intumwa z'abanyagihugu iyo leta ihabwa. Wisconsin yongeye ku zindi leta aho Trump umurepublikani yongeye gutsindwa inyuma yo gusubiramwo guharura amajwi kugira arabe ko ubutegetsi bwo mugumako akamara ikindi kiringo c'imyaka 4 muri White House. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yariyemeje kuzokwihora kwigandagurwa ry'umuhinga wiwe akomeye mu buhinga bwa nucleaire Mohsen Fakhrizadeh. Ubwicanyi we n'abandi bategetsi ba Iran begeka ku gihugu ca Israeli. Iran yitezwe kwigiye kwiha umwanya inyuma y'ishwa rya Fakhrizadeh yari azwi nk'uwari arongoye programa ya Iran ya nucleaire. Ababikurikiranira hafi bavuga ko Iran ishobora gutinya ko yoca isakizwa n'ibitero bya gisirikare bya Amerika bitegetswe na Perezida Donald Trump.
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, mu kanya turakomeza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ni kuri FM 88.9. Mu Rwanda ho turi kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3. Imikino ifite uruhare runini cyane mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi. Abahurira mu mikino bose babagabo cyangwa abagore bashobora kurwanya urugo rugomo rwabaye karande nko kwishyira hamwe rihuza imikino mu Burundi ribibona. Ibyo bintu byose dukora abagabo barinda kubikorana bari kumwe n'abagore. Nimba ari ukwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abagore, abagabo barinda kubishiramo uruhara n'ingufu nyinshi. Uwo ni Lydia Nsekera uyoboye ishyirahamwe impuzankino mu Burundi. Mu Burundi kandi MAP Burundi, umurwi wa politiki uharanira ineza y'u Burundi, wiyamirije rusansoma y'abakozi ba leta iheruka gukorwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 mu gihugu, uvuga ko mu bijyanye n'ubwoko bw'abakozi bidakwiye kugenderwaho. Cyakora leta yo ivuga ko icyo kibazo cyabajijwe ku neza y'abo bakozi. Naho mu Rwanda guhera mu kwezi gutaha igihugu kizatangira gukoresha imbwa mu gusuzuma COVID-19 cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ndetse n'amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye ni mu kanya nimujye kure ya radiyo yanyu. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika turahera mu Burundi. MAP Burundi, umurwi wa politiki uharanira ineza y'u Burundi, wiyamirije rusansoma y'abakozi ba leta yakozwe mu Burundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11. Ku bwa MAP Burundi, ibyavuye muri iyo rusansoma mu byabajijwe abakozi ku bijyanye n'ubwoko bwabo ntibikwiye kugenderwaho. Cyakora Minisiteri y'abakozi ba leta yasobanuye ko biri mu nyungu z'abo bakozi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru. Kubw'umuhari wa politike uharanira ineza y'u Burundi, MAP Burundi, rusansoma rw'abakozi ba leta